Jeste da mi je proteklih godinu dana glavni životni moto nemam vremena za to, ali to svakako ne važi kada je u pitanju nega kože. Odabrala sam nove Avon Anju Perfect Skin proizvode i napokon pronašla savršene saveznike za instant rezultate. Ako i vi želite da probate Anju Perfect Skin hidrirajući tretman za lice i BB kremu, sve što je potrebno da uradite jeste da odete na sajt www.wannabemagazine.com, da popunite formular za prijavu i možda ste baš vi jedna od pobednica koja će osvojiti Avon paketić i koji će moći sa nama da podeli utiske o novim proizvodima. Srećno! Nađite vremena za to. Moram da prestanem s ovim jadnim forama.